walinda ubaba uMpofu lobukhokheli beIsabela lani lonke badala. Thina esilakho mina ngijoyina iCouncil leyi ngo-2005. Indawo yena libisichayisa ikhanda. Besike sibuye sigrade labo babunyoni uthi izulu liphela lingana kakhulu uzothiwa amabhasi abanjelwe. Sichaye ngamakhanda kade abanjelwe njani. So lindawo isichayisa ikhanda sibili. So lokho sokwenzakele kuphosa kusinike nje ungani siyaphumula mbijana lanxa nje sisabona ukuthi mhlawumbe isilele nje kancane. So kodwa sithanda ukubonga umsebenzi esiwenzelwe iIsabela. Uhulumende ulohlelo lwakhe athi ngama triple Ps. Now i-triple P le ithi ukuthi private public partnership. Ukubambana kukahulumende labayenza amabhizimusi. So lithi luhlelo oluhle olunye olumangalisayo esilukhuthazayo ukuthi lube khona ukuze abahlali bezindawo baphile ngcono. Siyakhuthaza ke abahlali bezindawo ukuthi baphatheke ngedevelopment yezindawo abahlala kuzo. So lokho kukhona kuyisibonelo sakho ukuthi silobaba uCouncilor oyenze lokhuyana okuchiwo ngubaba uPresident umongameli welizwe ukuthi ilizwe lilungiswa ngobani? Ngabanikazi balo. So livile ubaba uChimanda utheni uzibone ngwalapha lamanje ungwalapha ngoba nxa sithi ngo1989 efika uthi usengwalapha phela. Selomuzi ngalingamphanga umuzi bazali opha umuzi kahle agijime nje ayemnika umuzi ngoba selelungelo lokuba lapha ngeminyaka seyihlalile angithi so ke siyalikhuthaza abazali ukuthi liphatheke kuzinto zedevelopment. Kungaba ngumgwaqo, kube isikolo, kube ikliniki, kube loba yini nje okuthiwa intuthuko. Siyalikhuthaza ukuthi phathekani kukho, libambane lincedisane. Kule enye ikliniki yethu usecurity usibhalela incwadi uthi sele 12 months engahola. Imali ayiholayo imalini badala $50. Ngathi ngisithi ku-office wamokhaya lezeklinika akhangela ukuthi imizi imingaki imizi elatshwa khonapho iyafika 300. Imizi iyafika ngaki 300. But usecurity wabo olindileyo bayehluleka ukukhupha nje batshintshane uthi kade siyivillage leyi, kade siyivillage leyi, kade siyivillage leyi ule 12 months engabhadala. So ngibonile ukuthi silomlando sibili ukuthi sihambe sibona izakhamizi zethu sikhulumisana ngokuthi asiphathekeni kubani kuntuthuko yalapha esihlala khona. So badala siyabonga ke ukubuya kwenu khonokho kuyisibonelo sokuthi liyachiseka ngentuthuko yalapha elihlala khona. Ngicela lizishayele izandla. Siyalikhuthaza njalo ukuthi nxa kulobukhokhelo obukhona lisebenze labo. Like siyabona silobaba uMpofu uyagijima sibili. Cela limncedise. Eyedwa kula ngakwenza. Kodwa lindawonye kukhulu elingakwenza. So siyacela lisebenze lobukhokheli lanxa singathuma ama-officers ema-ofisini lisebenze lawo. Like khathesi angikwazi ukuthi umnikazi wamasimu lawa ngubani. Kuyafanele abonwe. Ngokubona kwami kuyafanele kube lezi indawo okuncediswa khona amanzi adlula engaphi ayele phakathi. So kuyafanele ukukhulunyiswane laye kunanzelela ukuthi amanzi angabe lokho elandela umgwaqo agcina semanengi kakhulu esengumfula eselimaza umgwaqo. So kufanele ukukhulunyiswane laye laba abalolwazi o-engineer bethu babuye bakhulumisane laye labo babone ukuthi abasoze babulale kakhulu insimi yakhe. Kodwa amanzi avele wona afuna ukuya ngaphi? Edamu. So kufanele kube lendlela ukuthi amanzi la angalandela umgwaqo kodwa adlule ayedamu ukuze umgwaqo wethu ungafi masinya njengoba sulungisiwe. So ngamafitshane badala thanda ukubonga beIsabela sibonge lina siyakwazi nxa sokuhambeka lapha kunenge okuzavuleka. Intuthuko okokuqala ukuthi abantu bayefika endaweni. Ukuthi abantu babe lomgwaqo nxa abantu begula bethathwa ngapha besiya lezibhedlela ezinkulu kufanele benelise ukuhamba athi ambulance ifele lapha
umama agcine sebelethele egangeni. Konke lokho izinto ezisihlukumezayo esifisa ukuthi aluba umgwaqo uyalunga sibili ube muhle okwamagama ukuthi lezi mota zenelisa ukuyafikisa abahlala le zihamba zingabanjelwanga. Siyabonga Isabela njalo. Siyabonga amazwi kababa umlilo asikhuthazayo angikubambileyo ukuthi uthe khona izinkokheli zincediswe. Leli inkokheli ngeke isebenze yodwa, so idinga ukuzwana labahlali. Sesiloba bomnikazi wesigaba baba Nkomasana, ngicela umuntu omdala usukumuze ngapha ukutsho amazwi lawe phakathi kwabantu ababo. Buya. Ngiyabonga abadala lamuphiwe ithuba. Siyabonga abadala. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu sibili lokho kwenzakeleyo. Njalo besithwele nzima kakhulu ngomgwaqo lo. Njalo siyabonga sibili ukuhle kakhulu. Siyafisa ukuthi ngaloba kaqhubekela phambili. Siyabonga. Siyawezwa amazwi kababa uSobhuku. Angitsho badala. Lapha silethwe lutshwana nje. Qakathekile ukuthi sibonane nini libe bazantu abalungisela umgwaqo. Libe kwathi kusukisela ngaphi. Kade sinzanika uCouncil Chair. Akathi fahla kumbe yabe seqeda konke. Uba ukhumana. Ukhumana lesikhuma ngaye vele ngwesikhosini komtshana khona ngaye. Into angavele ukukhokhela ngoba ngiwo. Salibonani litshona njalo. Zathanda ukuzehlisa kuba Mpofu Councillor. Izehlise kuwe Baba Sobhuku. Izehlise kuSiwo eCouncil. Baba uChimanda, team yakhe Isabela. Izehlise umama uMangwenya owethu weVizano PF. Esengizehlisa kini lonke zakhamuzi zika Ward 16. Lapha kusenkosikazi angithi. Okokuqala ngizathanda ukubonga wena Mpofu lezakhamuzi zakho ukuthi lananzelela ububi obukhona lapho emgwaqweni lo. Walanda iSabela wakhulumisana layo. Siyabonga kakhulu Mpofu. Ngiphinde ngibonge kakhulu lani zakhamuzi. Kungasinela mfuqayo ngabe ngcenye akwenzakalanga angithi. Siyalibonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Siphinde sibonge lani maphosa Isabela, siyalibonga kakhulu. Isibongelele la kubalungu benu ukuthi kule mali elifakileyo lapha siyayibonga. Ayisomali encane, imali enkulu siyayibonga. Okwethu kuphela ukuthi sithini? Siyabonga. Siyabonga amanga amabi. Bese ngibonga futhi lina zakhamuzi zenkosikazi. Nxa ngingaphambanisi angithi Ward 16 ngiyo number 1 lo nyaka. Ukhipheni imali yomthelo. Selikwazi manje yini elithethe number 1 ibubi yonke ukhipheni imali. Ngiyabonga kakhulu zakhamuzi. So ngathi lingahlala likhipha imali yemthelo. Ngithemba liyayibona imisebenzi yayo 40% angithi. Ngiyalibonga kakhulu lihlale lisenza njalo. Antsho mina ngipolitician selongani lingamphinda ubhuru wami. Upresident uhlale sithi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo angithi. Yini lakhe ilizwe lika Ward 16 angithi. So sicela lihlale libambene lo councillor wenu lakhe Ward 16 inkosikazi njani ithuthuke. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu elenzele kahle. Kahle engadonsi isikhathi kahle ngithi lonke libuye lapha ngiyalibonga. Izwanini libongekile lonke liyezizathu lilapha ngithi lichile sokuthi isidwe sokulinywa lichile emakhaya kulinywa. Cela lizwe libongekile. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Siyabonga amazwi omuntu omdala. Wayesithi umuntu omdala ubhosi wami manje. Siyabonga amazwi akhe. Enithemba uselitshelile okunye bengalitsheli khona. Ngiyakubonga kakhulu ukuthi libe lizwile
isikhalazo kade nditshela sona laba ngo number 1 meaning ukuthi yini libe le 78% ekukhupheni imithelo yethu kodwa abaseduzane yena khuluma nje vele ungihleze eqolo khona vele eduzane vele benithalaza yena right engawutsho abantu sengahamba senamakhanda bathi singo number 1 imali yakhona sila ndisho ukuthi treasurer ngicela nge Friday imali yangikhona ngabe ikhona office ongakayilandi yini 40% i-2000 yesakhiwo ebuilding yenu liyana yawonkosikazi si-ready ngoba sihlangisa lebalanda ngale si-ready esakhiwo sawo se-Alex yokunye so-ke lokho badala lizishayela izandla imisebenzi yenu khona ukuthi ngifike kini mina engikwenelisileyo ukuthi lama-villages angu-11 ngenelisile ukuhamba kiwo wonke ngakwanisa zenhlangano lawo ndikhuthaza ngemthelo ndayenza okufaneleyo siyalibonga kakhulu lihlala linjalo next year vele ngicela singabathalazi kumele sithi lokhu sizenzele yezwa abadala so-ke ngicela sisebenzele ndawonye mina ngisebenza kamnandi lamasabhuku wami unkomazana ngiyakwazi ukufika kiwo ukuthi impindisa ngalithi igedi ngiyakwazi hayi siyabonga kakhulu badala beyisabhela kungayisini ngabe vele kasobani mana ke ngithatha imbuzi lana mina ngokwami ngibaningi badala impente yize impente yize okose ukuthi liyayidlaliwa ngayo hayi